Kani kedai Bati CTV. Bat pidang pet yaki kubor paman kesni. Balawan rasya pidang Modrina Auto Enterprises Maulanong Kwar TSS Road Shillong. Ringkat bat ka Orange Nissan Lums Hop Ho Shillong. Wan bantiet yaka kali Datsun ready go bat thamai. Kabas kem bat bidor. Kidikot jong ke Committee on Government Assurance kabalalong ke Committee balatung da ke yeng dorbar thau ain haga arpo waiterik urisau arajar arpo hapo ke jingelam jong uchaman uba nujor ki sungo kila sorjamin ya ke jaka balathmu ban penyeng ya ke kordop talasi mender ne ke entry point hakasnong umling da ke jing temu ban pendem no kam kloy khnang ban yo ban te lakam na ke jingwan rung be an ki brew ki banabar ke jela bat kumjuru baka sorkar kan la no ban pentrai kam ya ke Meghalaya Resident Safety and Security Act arajar khat nriu hakani ke sngi le ya don langru ki dikhot ke committee ki bakentum ya uba Meral Bonds aim uba Wailat Miki Shella uba Adalbert Nongrum harengkat ke jingsenran lang jong ke District Deputy Commissioner ke Ribhoi District ke Kong RM Kurba uba Ransom Sutnga engineer na ke PWD Building bat kiwe ki officer sorkar ini ketika win ki issue ke ba ni kum ke GSC Government Assurance Committee ni dong very concerned abang ni don kata kajing terang kajing angnut umnu ni wa bahkan ni kajing sedang kajing tei kan ke entry point kan ya kata grup kapan penkloy nang ba kajing check untuk infiltration kan long ya baik bat ni kuaru bagasti demikian long safe kan light na kita di room tumar dan bundar kemudian di tempat sekali dia instrumen paling bagus di dalam dengan entry point ini nak bantik lekam kita di tinggi di brief kondon ikut sekali dia ban room spok state ba e ki jom but agak jingi dei bat jingi itu lekam adin lagi keren bagi concern department bade ban pek ikani ka kam ini kalian ke GSC ilong fully satisfied abang ini ya ka progress yang kam but we don't look increment was kam ba kumba la ai assurance osiam within 60 days kita pendek ikan juga but hadir ke jingi keren ini ya ka progress yang kam we don't look increment was kam ba ini kam within 60 days ta kamut hapo ko benai number kilala pendek ikan kani ketika isu kaba kipat ba jong ka jela ka jong iseng bahalang snong paper keladan ke jing kmi lenti bagade menteri kam no ini ki facilitation center di ba ibu bagi ni entry point jadi nak kadau kan ke singiru nak liang jong government assurance committee iwan hang ni bandit jurip da ke committee ko jong lam di serman itu banpek yang dinyak jong kam nomor kam yang di komiti jong ni long bangin budin ya ki assurances ki bala pentikna nak liang ka sorka bagi dei ban blok jadi nak kadau kan ni di isu ka bidai pat kari pegajai bener itu malai jukran nak for support idon ngajing kit klik ngin kwa menilai kai bagi isu bidai pegajai bener jadi nak kadau ka bagi lawan nak komiti ngsim khia ban page ban mi ya kani ka entry point hang ni hang link kajing sim khia jong komiti kam dei tang entry point hang ni yelayo bani kren entry point ke bade ya po mendi pathar ke bade ya bajeng doba ke bade sapo rata chera ke bade sekui di jaka ke bade ya po kan ke jela ko salam pi kumju jadi nak takadau kan ni kedai ka benta ke mana kaliang jong sarkar kila sakmat ban menteri kam ini kwa ban wan page ni ba kanya step kan bala kumbala assured nak kaliang jong besar kumbala assured nak kaliang jong statement fair dengan sarkar ba kadi ban yang hapo under bosni komiti ngiwan hang ni bangnya terkar ban budi ban kajing ya jong kam gede baniat ban appreciate ya kajing ya jong kam wat lala kajing lengkot jong poru nak kaliang jong di building di deputy commissioner jong ni tanya ai kubli ke transport department kapal ai ke neka jaka ban iba pentre ya ke ner i kam kala ya state
PKI assure yang ini bagian pendap lakam no how December kalau ada bagian tinggi kami nanti bahkan ni ka entry point hang ni kan yang haga bakumju input din ki way day entry point saya ki way day ki benta jong jela ga biru bat haga ju ko pon ngi scam bahkan yang bahkan long jing mentoy ban la ban pentri kam in letter and spirit ya ka Meghalaya Resident Safety and Security Act arajar country ni ka menswa ka tu ko biladep ban di sanction nak di jaka ka barim kalau san keluar tam ila di sanction badia kan ni ka structure ka pamenta ka badia kan ni prefab ban deploy more or less kalau gumba arkrur ratusan lak nyuksan ajar mereka nak bersaing ila ang note plan ini ino ya kata ka light of the day kawan kawan pai ba jaga Meghalaya berapoi la ang note la selamba yo ya kan ka entry checkpoint nak bantaban wara ji sang ge jinsuk yangi bantaban hamtam kalawai jong kilong dia Henry warang adon buat komiti warang adon buat government dengan nomklet buat experience ka warang adon kumnong yalam lagi seng malang bor balik itu ya kuslai itu angnut berbor mengi kuslai kontam influx warang yang nak check influx kontam illegal immigrant kan long jema kontam baka hok jong ni satu menginsyak ni long dikai pak kamila ban ai ka assurance nak bata kalawai jong kilong dia manum keren sibon dari sigatin itin hai bantai balengkot ngasko keren dak basai bangasimat ngamngai dak borong borong adon hone export nomor naru arja khatsau manomong ini present government manomong ka previous government balik leng hapsim dia kata ka join of collective responsibility ndai ngai ba seriousness kaplan naru arja khatsau naru menta arja arko ngangan ngai kadai tangkat ni arjar kharwai do arjar arfoi kapega new census kawan wan apa ka jela ka jungi pengisi yang kata jingsha bah hadu kat no jingma ya kari ucap mundur nomor ngapan phai ada larang ngapan kan mau ya ka census kabladep arjar ship arjar kharwai no paralak population vaccine nei kawan tak perala dengan pek mentah pakai saya sena kawan dai arja pui mengisi jing syabaro dan takadau oh ngah apa appreciate ya ka yang ni government mentah margumju yaki government missionaries kebaya tebok collectively bertiwi parti ada lain department kenu bana punya sekarang jika kami ini mentah ba boong human service mentah ba dai posting salah bani ya kata jinsya makan tuan itu reality ingin api kata banyak sekali bukan saya fokus pasai sih cakap pun mau pasai sih apa ngangang ni dari tangan ni kesan sosial ni selap ni bahadu kat no kiwai pak jap benda kam tak benda covid situation betul kiwan bandrung kam tam deman influx semua market inflation benda nanti kam terikam pun cakap nak kena kesan sosial ni dia report market ni kalau kita clear message ke bah makaran na lemah nanti sa government at kamtam sa pagpa na sosong sa